a peculiar people, a holy nation, that we should offer up spiritual sacrifices unto God. So in the Old Testament is the nation of Israel, the people of God. Today, we are the church, the people of God as well. So as the nation made a difference in the Old Testament, today as a church, we are called to make a difference for Christ. But how does a church make a difference in a certain community? First, it takes a great leader. For a leader to be great, he needs to have a great attitude. Kasinuhan na napintas, ti attitude, ken mindset, iti may nga leader kakabsat, nanto maidaulwan iti church to make a difference. It takes a great attitude. Meaning, haan nga mayabang, haan nga selfish, haan nga insecure, awan inferiority complex na, haan nga self-centered kakabsat, no di ket selfless, servant, nagagat, na positive ti outlook na ti problema, napakumbaba, teachable, with that kind of leader at the potential na kakabsat nga mangi-raise iti maysa nga church that can make a difference for Christ. And on the other hand, a great leader is not enough to make a difference. Because if you look at the book of Nehemiah, the success of the work of God was not only determined by the greatness of the leader, but it was determined by the response of God's people. Data iti biyang yu kakabsat. Biyang ko nga kitang ti attitude ko, nga napakumbaba ti Apo, nga makipagpagnag ka na po Diyos, nga makitak ti kayat iti Apo. Ipuso na, dapat closely, I am monitoring that. That's my part. Iparteyo mo't nga members kakabsat is your response to the leadership that God provided for the church. So let us look at Nehemiah chapter 2, kat kitaan tayo kakabsat, how the people responded to the leadership of Nehemiah. In chapter 2, we start reading from verse 17. Verse 17, it's on the screen and it says, Then said I unto them, Nehemiah is speaking, Ye see the distress that we are in. So he saw a need. How Jerusalem lieth waste. Amuyo ti maysa nga nagpintas nga ability ti leader, makita na ti problema. Kasi dakkel ti problema, no mo makita, jay problema. Tati kasapulan ti lubong, solusyon. Ngamhang ka makapanunot ti solusyon, no mo umuna nga makita ti problema. Iso nga no ti leader, makita na ti kasapulan, ken problema, at the potential day nga leader. Kasi amuna dayjay trataren na, because this world is so full of problem. And what this world need is not more problem. What this world need are solutionists. And Nehemiah, to begin with, was a great leader because he saw the problem. But he did not only saw the problem. See the problem, because if you look at it, the gates are burned with fire, but he had the heart to fix the problem. Nagadu dagiti leader nga tila obrada agkom-complain. Nagrigat nga marit si tao, nagrigat agro ti church, nagadot parikot ti ministry. They only complain. But Nehemiah was a great leader. To begin with, he saw the problem. But he did not complain. You know what he did? He had the heart to give solution, to fix the problem. So kung nakakatigit tao, come, let us build up the wall of Jerusalem that we be no more a reproach. Grabe, ano? Pag may ganyan kang pastor na problem solver, solutionist, gati pampanunutan na kakabsat, anat pagsayaatan ti tao, anat pag-improvean ti biag dagiti tattao, kasano nga pumintas dagiti pampamilya, anat pagimbagan dagiti komunidad, kasano nga, that's a great pastor, mga kapatid. But it does not enter because the success is not determined by the leader God gave, but the response of the people. Uray kat adanalaing nga leader,
No, digiti tao handa nag-respond kakabsat, there's no success. So if you look at verse 18, it says, "Then I told them of the hand of my God which was good upon me." And I tell you what, with the transaction I made I made in the behalf of our church, I saw the good hand of God, mga kapatid. Grabe. I saw the good hand of God. Deto'y panag-work ti Apo, kada kami nga leaders ti church tayo, Preacher Glenn, for example, I saw the good hand of God. Di pa nakakita kay giti puso tayo nga cheerful givers. I mean, ipagisayatan na kada tayo, we've been giving not because there was a project. We've been giving because we were taught to give tithe, our offerings, and our first fruit. Kat asi ti Apo, addamet basit na urnong-urnong. Kat ita kakabsat, adda mabalin tayo nga pangrogyan nga usaren nga panggatang ken pang-develop kada ito nga property. I saw the good hand of God. Amen, kakabsat? And also the king's words that he had spoken unto me, and they said, "Deto iti sungbat dagiti members." Anak ko nada, let us rise up and build. So they did not only express their support verbally, they actually did something. The Bible says they strengthened their hands, meaning to say, in a just ti biagda kakabsat, they made necessary adjustment so that they can focus, they can give themselves unto this project. So let me share with you 4 important ingredients as members we need to develop so that we can be a church that makes a difference. Number 1, a supportive church. Amuyo kakabsat, daytoy iti rason no apay nga adu dagiti churches nga matmatay. Ken agkakapoy, agkukurot nga kuna ni Pastor John. Gaputa dagiti miyembro kakabsat, man nakigimong ngam taylat tabagidat pampanunuton da. Awan makita nga suportada kadayjay pagayatan ti Apo nga ilunglungalong iti pastor. Kasla may sala di pastor kakabsat nga may mayat iti trabaho ti Apo. Digijay members awan kakabsat. Gamhan ko mga kasta di church tayo. Inapintas nga panunot iti miyembro kakabsat no kasta nga adda iti mailungalong ket dayjay saludsuden na ti panunot na anya ti maitulong ko. Amen. Han nga amin a membro kakabsat mapanunot na dayta. Anyat maitulong ko. Handa binuya ni Nehemaya no di ket tinulungan da kakabsat. Let us rise up and build kuna da nga kasta kakabsat. Iso nga nagpintas in your context, uray adda kay tahaway kakabsat. Nakapimpintas nga ti panunutan tay kuma, ana ti maitulong ko. Anyo ko mapanunutan nga hamag nga dakam ti direkta nga mabenepisyaran. At ijay mo't Pilipinas iti agmaymayat. Hanyo ko makuna nga nakasta kakabsat. Kasi number 1, daytoy trabaho iti Apo, partnership. Adda dinisign ti Apo nga isuda tagtrabaho. Adda mo't dinisign ti Apo nga isuda tumulong nga mang suporta ti trabaho iti Apo. No kuma negosyo kakabsat, adda pinanser, ngam adda mo't manager. Naawatan nyo kakabsat, hangkumot ibaga nga dagayulat pinansera, at apati mo't dagiti kakabsat, dito ikat agsakripisyo mo't kakabsat. Ngam no kitaan nyo, doble ti effort ti members tayo ti Pilipinas. At agsakripisyo tayo dito'y financially, physically, ag-involved dapay dito'y kakabsat. Da kayo kat financially lang ta sakripisyo yo. Kat trabaho iti Apo da ito'y. Iso nga, hanyo ko makungkunaan nga anamot da ito'y. Maikadwa kakabsat,
just by the mere fact nga you take part on this, DJ pela nga ba, blessed kayon. Let me explain my point. Ang buyo kakabsat, digiti pastor ti local mission nga tultulungan, we are giving them 1,000 pesos a month. Daka mo naman ti pastors nga nakasarita kon, I think umabot sa 30 to 35 pastors. Amuyot ko na ka, digiti pa pastor, ala, iburayan da kay ti blessings me. 1,000 a month mo't lang, basit dayta nga banag. Ta pastor, no narigat ta limagasot kadakwada, tasang aribo, dakkel abanag. Kati ko na kadakwada, no strings attached pastor ko na. Ang kami nga ag-require nga ag-report kay kada kami. O, naawatan nyo? Ko na, kada kami, DJ la pa nagitid min, blessed kami giant pastor. Sa balin to nga blessing, di mga ganmiti, report, tamakita mi mo't, no anyat nagbambanagan, DJ partnership mi kada kayo. Ngam uray awan day giant, DJ pa nang i-practice milat generosity, blessed na kami dyan, pastor. Kastamot ti kayat ko nga, isuro ka dagay nga panunot. Nga uray awang kay ti Pilipinas, you may not be direct beneficiaries nga mang-enjoy kadigitoy nga facilities kakabsat. DJ na pa nang i-practice mo generosity. Given the opportunity. Ano kumaawan deti opportunity kasi anong i-practice mo, right? But given the opportunity is already a great blessing. Because the principle is, it is more blessed to give than to receive. Ngam kakabsat, it really helps no ti panuno tayo supportive. So nga, atidog dito yung baga, ti salud-sudat ka da kayo. Supportive, tayo mo't lang ka, di kito'y trabaho ti Apo, say amen. Anyo ipalubos ka ti dumakil ka, da kay nga puso kakabsat ka dito, watcher. Nawatan nyo kakabsat. Oo. Dapat hang kayo nga watcher iti trabaho iti Apo. Anapay ti daddo mga membro, winner, wining kayam, winers, hanga winner, winers. Amuyot winer. Commitment man deto yan. Deti introduction pala ni pastor kat paspasakalya na kam na deti ngam ti dono na deti pa commitment. Talaga kakabsat. Isot pa pala na dijay. Ngam no winer ka, talaga kasi dita panunot mo. Amen? Ngam dapat da tayo workers. So ang pili ka, yan nakadda. Watcher, agbuibi, agsisiim. Winer, agririri. Uno worker ka. So kakabsat, we must be a supportive church. Amen? Number 2, not only a supportive church, but a submissive church. Submissive. Haan nga dito, kontrabida kakabsat. Kat nagpintas nga talaga, nga ti church kakabsat, amuyo, no apay nga ado di churches nga, again, marigatan nga agprogreso. You know? Because members are not only unsubmissive, but members are not only not supportive, but members are not submissive. Narigat kakabsat nga kasarsarita. Praise God. Yaman ti parabor ti Apo ti church tayo dahang kay narigat kasarsarita. Kaya Brother Erwin. Amen? Usaran tayo man ta jeep yun. Kung kung Brother Erwin ka talaga nga ipausar na aya. Dito man pa'y pick up yun, no kung nakat talaga, Brother Erwin. Amen ba? Tita Cora? Dito man balayo, usaran tayo man na pag-Bibleista dyan, kung nakat na, sigurado nga, ibagada, agat, kung pastor anaka, dito maaramid, kung nakat, ladies fellowship, hala nga ipausar data balay da, agpamerienda da pa ya. Amen. Kasla, dedi ko maiburay ko. Kat dedi, umuna nga Bibleista, di minta pipias kat kunan tita ko nga ibasidit. Alagat, tita ko I do not mean nga kasla, dedi, ikwa, dedi kung kunana,
Bagi minto ta merienda, ang pastor, kuna na kanya, ang kanayon ka ko magbakasyon kung nati panunot ko kakabsat. Amen? O, And deta kakabsat ti puntos na deti submissive, hanga narigat akasarsarita. Haantay mo't nga yes men, haantay mo't nga blind ti loyalty tayo kakabsat. Ngem, haantay nga kristyano nga narigat akasarsarita. Iso nga, the church that can make a difference is a submissive church. Amom once nga no kasarsaritam deta tao kat adutras rason ng kakabsat, nako, pagkakada kayo. No kunana kat awan, medyo narigat. Ang kung kunana, dete, di kristyano nga dati kakabsat nga dete, overcome na kumadig, iti excuse na kat tatta kakabsat kat excuse ti ibagbagaan ng kakabsat, medyo glamlamiis no ka deta kristyano. Napagbaligyan ti lasag isunan, agi stagnant Christian life nan, tanda ni ag backslide deta ang kakabsat. Iso nga, bantayan nyo tapo sa'yo. Amen. Nga haan nga sumken kada kayo iti kinatangken ti ulo. Wenno kinalamiis ti panagpuspuso. Dapat datayo submissive. Amen kakabsat? Number 3, a sacrificial church or sacrificing church. Amuyo napateg ti amin nga sakripisyo ti tao. Ket tinagpintas nga pangipaayan, tinapateg nga sakripisyo, iti trabaho iti Apo. Adu dagiti tao nga no para pamilya, kayat ag sakripisyo. No para trabaho, kayat ti ag sakripisyo. No gagayem iti agkiddaw ka nagayab, kayat ag sakripisyo. Ngem no church ti pagsasaritaan kakabsat, narigat adot ririna, adot masasauna pelaan. Nakita yo? Iso nga makunak nga napateg ti sakripisyo. Ngem nagpintas no dagiti kristyano kakabsat, amuda nga ipaay, dyan napateg nga sakripisyo da, ijay trabaho iti Apo. Amen kakabsat? O, so nga, I would like to call nga amin tayo nga miyembro agsakripisyo tayo kadaytoy kayat ti Apo nga project tayo nga HBBC family. Member kayo mutlat HBBC family kakabsat. Amen. Wow. Amen. Bayan nyo tano dakay tumot ti tudingan ti Apo nagkaroon ti kapilyata agsakripisyon tumutla amin kakabsat. Oo. Ang deta siguro nga tawon kat baka adanto apo ko ni Brother Erwinan, palubos iti Apo. Amen? Oo. Amen. Apo ko ti tuod, kasjay ti kabayag na kakabsat. Ayan. But, agsakripisyo ti amin, listen to me, amuyo ti kunat kakabsat, deti ministry tayo, amin tayo nga members, haan nga equal iti amount ti panangted tayo, ng equal sacrifice. Kas pagarigan kakabsat, tay tao agswel-sweldo 10,000. Kat itid na 10,000, sacrifice di jay. Detay mo't agswel-sweldo 40,000, kat inted na di 40,000, sacrifice di jay. Dakdakkel by quantity ta 40,000, ngam ta 10,000. Ngam tikit kitan ti Apo, agpada, jay sacrifice. Because it is both 100%. Isong nang ted kat dakdakkel, haan ka ngagpanpanakkel, nga kasla dakdakkel ta inted mo. Kasi isot expected king ka at dakdakkel ti blessing kan sweldo. Kastamot nga no batbatit di maited mo, kaputa batbatit na sweldo ko na, hamo tagibasitin, kalay di ka naman kat nagpa-commitment na. Iso nga da kayo, ag-commitment kay tumot kakabsat. When? Oo. Amen. Kat bakitak di kiti brethren tayo di haway, di ka naman kat nagpirma, damot kakabsat ha? Oo. Iso nga, agpirma kay tumot, hanggang sinsin ang pirma. Ang nga pirma lang, dapat ada amount na. Kasi ada di kiti ag-submit, pirma lang amount, impan na nga amount kakabsat. Kat patpatangam numanot itod na. Oo. Kat kunak, uri estudyante ka, no 250 takayam nga ito, di 250. Kasi kakabsat,
Ti per square meter jay lote, 250 pesos. Iso nga sang gasot tinted mo, jay to lagudwan ng pagtakderam jay lote. Jay gudwan at 1 square meter. Ngam no nakaitod ka 250 pesos ang kunat, di jay to mesa square meter, kunam tumot na agad, dito ti kabatog, ang tinted ko. Ngam hanggang doon ka na, hanggang rumrumuara na tayo sumot lang inted mo. Kat kunat, no kayat mo kada pagparkingan tutlugan mo, agat mangtad ka tig batog ti 10 square meters, 2.5 kunat. But I was just kidding. I was just saying mga kapatid, nga amin ag sakripisyo, handa ko na nga, di kita dadakkel ti maitod na tayo so that makaitod ti ag sakripisyo, da kami kat babatit, han mo kung kuna. Everyone must sacrifice kakabsat. It honors God that we all sacrifice. It makes us a happy church that all of us sacrifice, and it gets the work done because all of us made a sacrifice. No anyan tuman ti pagkurangan na, no makita ti Apo nga amin tayo nagsakripisyo, ti Diyos tutmang pumpunno kakabsat. That's why a sacrificing church makes a difference. Number 4 and last, a steadfast church. Dando pa'y gayang may isa. A steadfast church kakabsat. Inagpintas nga makita kadagiti Kristiyano kakabsat, haan nga quitter. Pala, by the grace of God, adumot tun tinaglasatan that church tayo ti haway nga problema. Nga no kumasinsinan ka lang nga Kristiyano, nayayos kay kuma. Amen? Nayukuyuk kay kuma nga narigrig kakabsat. Iso nga, do you know why our church in Hawaii can now make a difference? It's because you remain steadfast. It really pays nga nagtalinaid kayo kakabsat. Umuna, anyo kuma nga ma-experience digitoy nga joy iti panag-ministry, generosity, ken partaker kayo ti kastoy nga kadakkel ti ministry, no sang kayo nagtalinaed. Maikadwa, sinno kumat inaramat iti Apo ita, nga church nga HBBC Hawaii, no hang kayo nagtalinaed. Iso nga kakabsat, awan man ti adu, nga blessings yu ti agdama, ti kayat ko nga ibaga kada kayo, nagbalin kayo nga blessing kakabsat. Dakdakkel je position nga nagbalin kayon nga blessing kaysa je position nga bilines na kailaeng iti Apo. All of that is because you remain steadfast. Kasi hangka makabendisyon kakabsat no quitter ka. Total awan sabot makabuyang man yun to ipopos de to yan. Ala, no nag-quit kay ko makakabsat, blessing kay ko maita. Adda ko man napintas nga testimonyo yo. Anak ko mati istorya hayo nga digita anak yo. Kunayo ko ma, among barok, hindi nagka-problema ta church. Nagikatak. Among tikay mo, ibagbagata anak mo, nung ag-problema tumo ta church, agikat kan tumat. O dihang ka-blessing. Nung ita, nagayo kakabsat, mabalin yung ibaga ka digita anak yo, anak ko, anyo bay-bayan deti church tayo. Idi kangitingitan, kabarbaraan, ka-worse nga problema ti church, may saak kadagiti nagtalinaed by the grace of God. Kat blessing ti church tayo, blessing ti pamilya tayo, kaputa nagtalinaed kami nga pamilya. So nga da kayo anak ko, agtalinaed kayon tumad. You see, urayan at pangkit kitam nga anggulo, deto'y pa nagtalinaed kakabsat, awan ati mo apulos. Ngam oras nga nag-quit kan kakabsat, jay pela pinang panunot mo, defeated ka giant. Kat jay panangipatongpal mo, jay panunot mo, you are at a losing side. Uray ibagam to, nga baknang ka, uray adun to, pimanaw ka, ijay pagayatan ti Apo gingga kakabsat, anat mabalim mo nga ipanakil. Iso nga, a steadfast church, agtalinaed kayo. Na kayo nga ububing, agtalinaed kayo. Meaning, dagiti na irugi, itultuloy yun to.
Di kita ubing nga saksaklot yo, ubayo, kaabay yo. Kitan nyo man, kat ko na yung apo, di gito yung anak ko, itultuloy danto kumamot, di gito yung narugyan mi. So danto mo ti mangituloy nga agkanta, kasjay. Last kakabsat, a church that makes a difference, a spiritual church. Spiritual ko nata yung kaputa, idinalpasan dito yung wall of Jerusalem, timuna nga inaramid da kakabsat, inala da DJ book of law, the scroll. Binasa ni Ezra from morning until midday kung na di Bible. Kat nakatakdir da kakabsat, kat makitam iti ayat, ragsak da nga nagdingeg ti sasao iti apo. Amom kat spiritual lang nga Kristiyano ti maragsakan nga dingeg ti sao ti apo. No karnal ka, amo unay ma-enjoy dagiti sasao iti apo. So nga kakabsat, a spiritual church makes a difference in this world. Maintain tayo ti puso kakabsat nga inclined iti apo. Inclined iti Bible, then inclined kadigiti trabaho iti apo. So Nehemiah did not rebuild Jerusalem alone. It was the people that made the difference. That's why the story of Nehemiah is not only about the story of a great leader. It's the story of a great people responding to a leader that God gave. That's why a church that makes a difference is not only dependent upon a gifted pastor, a beautiful building like what we have, or large attendance, but by a church people who will support the vision, submit to godly leadership, sacrifice for the work, stay faithful through the fiercest battle, and remain spiritual before God. Yan nagtakakapsat, iti dapat nga improbum ti bagim ita. Mabaling ako ng apo, supportibak ba iti church? Lord, submissive ba iti leadership iti pastor? Sacrificial ba apo? Amoy da pa nagita duty tithe, hang sacrifice pa ide kakapsat. Kasi required na talaga nga itid mo ti apo. Kat no deta bare minimum. Ham mo maitid ti apo. Para king kakat sakripisyo, hang ka talaga makipag-sacrifice. At mabaling natin ko na not only sacrificial, steadfast. And lastly, spiritual. Kakapsat, adakay ti Hawaii. Anyo ipalubos nga kanan na kay tilubong. Protektaran nyo ta puso yo, protektaran nyo ta panunot yo, not only the temptations around you, but the prosperity. Naglaka ti makalipat ti apo no dakat Hawaii kakabsat. Naglaka nga talikudam latan church no adda ka iti Hawaii. Ngam nagpintas no hanga nagbaliw ti pusom ket uray adda ka iti lugar nga adu ti pakaitibkulan ken pakasulisugan pilyem ti agremain nga faithful iti apo. I pray that you are that kind of Christian in that place. At sapay kumata, deti nga message, nakatulong nga ng bendisyon kada kayo kakabsat. Amen? Let's pray. Heavenly Father, thank you so much that bendisyonam uray basit di kita kabsat nga nabati ita. Isudan tumuti sumublat ag bakasyon ti masangwanan. Kat ituloy mo nga bendisyonan deti church ti Hawaii, preserbahong apo ida. Takkel nga pag-reflekan mi deti message ita nga bigat. Udno apo, naglaka ti lumamiis iti Hawaii. Naglaka iti bumaliw. Wenno mang talikod apo Diyos. Ngam dayaw gan ka. Nadigito nga kakabsat. Pinili da ti agtalinaed na napudno gan ka. Continue to bless them and their families in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Pruby. Praise God for His word and praise God for His servant. Amen? So let's be excited, kakabsat, kada ito'y dakkel nga mapaspasangasangan ng isaksagana ti Apo kada tayo kakabsat nga trabaho na. Amen? And by the grace of God, let's consider our family, ourselves, kakabsat,
kada iting trabaho iti Apo. Amen? Let's all stand kakabsat as we give our tithes and offering to the Lord. Kararag tayo. Manakayat ken managparabor nga Diyos, madaydayaw ka Apo iti deti nga oras ken kanito. Madaydayaw ka Apo iti adipen mo ken iti sawa po Diyos nga impalasat na Apo kada kami. Thank you so much Lord. Inkabil na kami Apo iti church that have a vision o Apo. But thank you so much Lord. Iti nagpintas nga leadership panangidaulo Apo ti senior pastor mi kadayto nga church. Tulungan na kam kadi Apo Diyos to be a supportive, submissive, sacrificial, steadfast, and spiritual church Apo. And we are so excited, O Lord, kadaytoy papaspasang-asangan ken agdama Apo nga dakkel Apo Diyos, one of the biggest so far project Apo iti HBBC of multiple lifetimes Apo nga panggap ken pakausaran na Apo. Kaya tulungan na kami Apo Diyos na makipagpaset Apo kadayto nga trabaho. Thank you so much Lord for all the blessings that you receive that you bestowed upon us, O Lord. Kaya ita agundaway, bigbigin may Apo iti panangted ket nadayag Apo Diyos nga wagas ti panagdayaw king ka. Kasko na Apo iti saom, every good gift and every perfect gift is from above. And as stewards of your blessing Apo, we are called to honor you with our tithes and offering. Ket Lord, bendisyon na Apo iti maisubliking ka Apo nga pagkapulo ken maited Apo nga sagsagot Apo Dios ket usarum Apo para ti pagkadayawam kanguranan na Apo iti trabaho Apo Dios. Bless the giver and bless the gift ket sika Apo Dios ti medaydayaw. All these things pass in Jesus name we pray. Amen and amen. Amen. Let's all stand kakabsat as we sing our last song. Let's sing the wonderful hymn, Salamat Aking Panginoon. Salamat aking Napamad dagos ni Jeff. Ulitin ni Kapsat. Napamad nga dagos ni Jeff. First point nan. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat, sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking iyan.
ako mo'y aking lakas sa lahat ng landas, maging sa pagsubok, ako iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking ialay, ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Amen. Once again, Pastor Pruby, lead us in closing prayer. And kakabsat, kararag tayo, Apo Diyos, when Apo, nakaimimbag ka, ngamti permi itata nga maka-bless Apo, malaksid nga blines na kami, that the response mi Apo iti blessing mo kin kinaimbag mo kada kami. So nga, ay may digiti biyag mi ngagserbi o Apo gan ka. At ala Apo, ahan nagpapada dagiti kasasaad ti panagbiag, nga magmaymaysa iti panggap mi, iti dayti nga biag, iso di panagserbi ken ka. At tulungan na kami nga mang-overcome kadagiti ado nga karit ti panagbiag ket agbaligi kam kuma nga mangipatungpal ti pagayatam. Bless your people and continue to bless the CSC, the preparations, Lord. Preserve mo ti sanun at me, dagiti guest speakers, dagiti ag-travel nga delegates. Please, Lord, aywanan kan sa lakmi ba na kam sangapada. In Christ's name we pray. Amen. God bless. Amen. We'll give you, provide you the Zoom link to kadet, the conference stop no makita yo. I don't want you to miss. Kaya't ko nga dakay ti may nga maragsakan kasi nagdakkel ti paset yo kadet ti kakabsat conference. Okay? So God bless you. To God be the glory.